Pakai sumenin tunin Christian hian lang siute political leader hian lang lamsunga hausa hian lang lamkai hozo siadinga message chom cha pakai thasa khan hina kasenom bang sakhata umin pakai menin pathin lopi na dingin na phatsum pi na dingin lungluta anangai dingin pakai sumen kan ti min hi mizo si he Christian nung zui dinga pathinin ei ko wahin langkhan asi dinga pakai son no wa noiwa ne hi veti khulam kai ni su ke veti na zonga hin leadership ki ti hoi tai vet na ile hoya ke panam til insunga ke panahin ei mi te I hat mo na wi society hat mo na ka vet na ile holam hian lang ta salam hi zong le insung ya tamzo pasalam kai na hilo minun alungdon mena cha te ho ya na pui khoma ana taw khom pa insung mai cha ma sim pia hi tabanga an kho kha even mi ke jing zong he ka pa nei ti kho sang ka noin phata ke za mentore bola tu nya hi tabang dim na ka din the a hin hoi tan gela sun tu ne a galaya lamle na discipline cheuting le volunteer ho discipline hello le gamnoi ba ho discipline imayo sila sam now hi discipline hi ivat now hi chi nasata no min chi pg ham tunin nampi taw na mi tam tan feedback abola ka koma si kha chu pham ti le igam sum wa hin mi tam tan taw hi pathin koma pakai lamkai phani pi win lamkai hoi ni pi win ti hi nasata mi pin kumizanam khada taw na chu hi nai yen chom cha ka se dom pin chu lamkai pha chu ko ham lamkai pha ki ti zo yang ko nam ti lamkai pha ki ti alang pia bible ki mudung zuin pathinin atuna hi pathinin na koya hi pathinin de din sa ai pathinin nal he nei lamkai pha ki ti hi yesun tunia e ogama hi le majority in ipiham by force sum ngai lu ji ham sum ji am ka na lamkai kil hang ai lo le gamane je amo lamkai jing ai lo le ma su pha sumla paya powerful ta yalam kaya pangjing ti hin in la bible hi venai le ko yong le kalhatsa panga chu lam kai dinga chun Jesus Christ na se ju keima ei sui hana ti he John bung som le ni chang som ni le gu mi ko hi jong le kalhatsa panga chun kanung ei ju hen keima umna chu kalhatsa yong ding a hi mi ko hi le kalhatsa panga chu pa chun aza bolding a hi lakhana saying apaka Jesus Christan azabo lamkai su koi tabang hamati le lamkai mai hello pathila sa pang mai hello Jesus Christa jui ho so he pathinin ama na ding chuting le pakai sun ka zabo ding hi ati ai hichi hoita ige la le lamkai ki ti zu even ale za ta heding za ta mi chu tabang mi ham te le Jesus Christa hoi ta ke cha jui ho ai Paul in 1 Corinthians 11 verse 1 aku Ephesians as I follow Christ follow me ate Paul hi apostolic hola hi anung pe nai wanga ama hin ase ngami ken Christanung ka zui bungin ke yong nei zui na ti ngam hi ayesu mana he ni ama hin ko zui ham tel Jesus zui lamkai pha zui ti ke nam tel Jesus hoi ta zui ho chu lamkai di jeng e tu ni tuni gam sungwa pastor tam ta umin evangelist tam ta umin cheuting le team gau tam ta imovin ai lo le thilke dang visionary tam ta imvin ai wa a hopin ta he iki question de vi do I follow Jesus ka zuyam Jesus is di wala Jesus chu itabang ham ti ngai ne khatna paka Jesus Christa is di wa hoi pen ta zu ama he ama ding ki gelo leader hi lamkai selfless leader hi pakai Jesus Christa ama di mo hi abol mi sang gup sanga ava ama ki va lu hi gamthi mamis paipe somlani wala hi adi ta se Jesus Christa ya na so paipe somla thumi di so ai va paipe somlani wala so am dan so paipe khanin ki hom le se Jesus somlani so khat chang so ava Jesus chang lo wai so that means ama ding gelo mi pi dinga hing mi pi ding gel mi pi adinga ding mi pi din pi Jesus Christa chole Jesus Christa ila do di wa ka de hi pakha Yesu hi velason atam zo hi mi pi la ding ji so na mi pi la ding hi atam zo ama hi mi pi pam la nga ding lo atam zo mi pi la ding hai aku tila pakai Yesu Christa hin ama leadership main mi pi ada la poi
mi pi ho la adinge mi pi ho din pie ti ne tu ni ilam kai ki che u te tu ni tu sung boina mi tam tai na sevi ka pastor pa jam tai ka general secretary pa jam tai hoi langa pha tam dil langa Calcutta Mumbai a hitin a sevi ne pakai su na se hi kel ngoi ching pha chu na kel ngoi ho azam san pui nge ya hong ting la man nge chu adal do hi amana da la lo hi pakai Yesu Christian kel ngoi ho da la azam lo hi kel ngoi ho protectable hi ko kel ngoi adin pi hi yesu dunia ko hisulam kai phaham mi pi ho la ading mi pi ho din pi mi pi ho ading gel jing jing is Yesu Christ leadership ji het di vai anina pakai Yesu Christa hi itabang lam kai ham til mi pi lainat pi da thu bung koi ve na le pakai sun mi pi ho ave na la ching hoi kai hoi be ya kel ngoi hon tabang amun ave na alung sil he is a compassionate leader tu ni ke la pastor ho kalung dong e tu sunga la hin pastor ho na hu bu mi ya dinga na kel ngoi ho dinga na mi hi za na sian ta em izat ve kap lu lu na kel ngoi ho da na tau pi ta pakai sun ke nei zui na ti hi pakai Yesu Christa tu kel ngoi dinga a hin na pi e hi ji ti ve na le kel ngoi ching pha chun a kel ngoi ho dinga a hin na pi e su pi ti ho ke yong phai pu na ka hung do asun pathin laga win ka ko ma thu khat a sei chu mi kon khan in koi ma langa hung tan hai lo le go ha tian hung ki khin do in hung ki hui lan lam ti nei ngai lu a sei yong om nai ai wangin pakai Yesu ka ve nai le pakai sun kel ngoi ho adal ha lo kamun kel ngoi ho adin pi kamun David in a kel ngoi ho protect a bola sang masanga asang ho tha kel ngoi a hu hing so kamune ya he David tabanga lamkai pha Old Testament sun pathini select an a bol man after my heart ati it's a second point sun hoita event naile am I compassionate full of love ngai lut na de la khana sei dinga minu hina cha ngai lut de mi society ka ve naile minu tabanga leader hoi ka hello wai minu tamta hin ane ding tamta hi netalowa atui el nan nengam talowa acha the dinga akoi pi hi arum khana mu la cha the ding birthday ya chi jong la cha the ding tham khat be apun mang be an khi do acha the dinga hing zo acha the ngai lut na hing chola cha the da la thelo minu tamta hi counseling ka bola kan ki tu pi chi pi ham tele minu tamta hin kai ni pu wang he ka da la nom tai ai wangin ka cha ka da la thei pui Isaiah 49:15 ve naile how can a mother forget her baby at her breast minu now and pizing minu sun iti achate a haimil ham Israel amari jam ta da la yon ken wang nang ka da la thei pui ti he che naile sun leader pha LAMKAI pha pathin la cha khat sun mi pi da ha ama hin de ding le ama ding ki ngai tu na mi pi da la thelo bai mi nu na cha ti da la chi ti tu la mi pa judon sane a kham na the bola aji nu na da la thelo hoi ta ka be na le aji pa da la po cha ti da la thelo bai izun leader pha ke ti zun ami ti ho da la ama nop na ki hui la thelo hi le hi ji hoi tan ge lu tu ni so thing leader bhagati hi serving in humility kinyao sa ta mi kin abo lai tunin pastor evangelist missionary tamta evena la tunin leadership ilaw hi litna ni latawin position in latawin service lama ihsam tawini pakai Yesu Christa wangin sei jo zo kenge so mi tamtan theory awang chu ikhelwin ai practical ta tunin evena le mi tam zo ni LAMKAI ho hi ilbo pi vin ikle sa pi vin I hoi tho pi vin I position I thu pi sa avin I chair I chauki I bol vin mi pi kan the na ho he mi pi kan the na mo na ga chi ngap chatalo ai lo la bangkal la do ga chi ngap chatalo ai lo le duty po ho la ga chi ta na ga bangap chatalo he so kan the na ho nom ta da ha ama nop na dinga free zone ai lo le comfort zone na thele le yong dim se de he pakai Yesu Christa wang chun hi chu e hil lo wai ama hin ngai lut na lem ta ne yin kineu sa te in mi ho ke thasana anatong in hi
Yesu hilai muna seju ho ko kal hatsa pa ka sun ke eju de tunin pathil hatsa ipan mai the min pathil hatsa het mai the pastor evangelist head mai the alo missionary head mai the ai pa kha Yesu Christa ama servant kal hatsa heta recognizable ho su ama nong ji ho se hi ne Yesun pathil hatsa kum so tai pan mai the eva Yesu hoi ta eju lo wa le pathil hatsa isim di na question len ta Yesun so piula na te ho tunin tunai ka observation ka experience ako na kasi tuna mi tam ta he kho khan ang kasi le ka pastor pau hi hab ta khat sungun ka mulo ko mu jong aw me tikit na lai ale pastor pa ji tin na mom tel Sunday morning Sunday ni lawang ka muji what about Monday to Saturday aso ya si venai le korea ga ma pastor ho ga se vai le lathum katin hab ta thum hi mi pila hin kho man he ti door to door ministry bolo hab ta khat se he aji achate to ume he ti ahote la pha da tam zo mi pi pi sipi nam na ngai lu dai even na relation leadership la to pipin ta he to show our love the love of God but hin mi ngai lu na pa hi hon demonstrate iga bolding tu na gan thei lung he so counseling bol ngai ho pathian thu ngai che ho tu lai ta hi counseling la sata ngai hen mi tam tai trauma counseling ki ti ho mi kon khat frustrated hi ta ya su kem relief kem la dungai chile judon zu kham junia tam ta ta kon khat hing nom ta lo kon khat bang chun suicide ki bol nom jong tam pi dai po nei so zo si ka ve na li pgi soi them ti le totally not is Christianity ka ve na leadership me na sata na ki feel nei Yesun leader pakai Yesu Christa hevet la atam zolman mipi khan kho mipi ngai lut nan in kho amang ne hi ali na ka se dom chu pakai Yesu Christa nungi zui wa le tu nai le se chung a hi kilisa na dim lo wa hi kineusa emi society a ibol thailo pe na ka he ni kineusa pastor hi han lang political leader hi han lang jo ting le hausa hi han lang CSO akoi ko hi student body han la ai pichu yo le community vai ka na le leader atam zo hi kineu sa ta ke hi so ke hi ha sa ka hi ti lungput pulo tam ta me ne thilipi buni chang ane na le pakai so Christian hi tu ne se ne he Yesu Christa uma lungput chun ho zo ne yuvin Christian LAMKAI khat leader khat chun Yesu Christa lungput iput di vai Yesu Christa ki I panule se na pakai le ho le hi na hi wangina ma kineu sa ta na hongin mehem li me na hongin so li me na omen seju ho keng a so bin ama hi kileng sa kilel sa na mo a hin na ki mulo zengai Yesu tu na LAMKAI hon isui di so pitia ho chola mi pin tu chung thil su aku na pastor khan hi na ke ko ma se hi thil dangai poi oi pu igam sung vi piti mo mong ta ho sa tam zo la ho vin kai lo ho sa tam zo la ping tha lo ho sa tam zo la khubi te ngai lu na hin khu mang the mong lo a power so bol ding I piti di tam tao na lakum so tang ke mong tan iti dana hi LAMKAI pha ho sa pha hi ta pum thelo mo mo ham ti mi pi ka na hi ka su pi ti ho ji punata ka se mi pi ka na hi the Christ of the people ai tua mi ho ka na se chu choi LAMKAI pha so la sei khit vin hi chi to ka tho pau tho ho hi MLA ho ya tam zo tu na juda la thelo kham na thei da la thelo pathin lama lung helo pathin kolo pathin ang sunga deal suwa anama dinga moshi banga kap lu na taw lo wai moshi se vetong moshi hin ko se vet nai le Israel te lo chalovin ana tawin apui ha atan lit bol ha atan icha chu moshi na mi te thi ding ti lo bo chu pathin ko ma sinai mola kala pathin to ka ke ho wai min kamite ka pui thei ta poi kamite se ngai ta poi kamite lo chale ti asu amite cha thi le thi na so na ti lo bisla na amite da ha ibola da la am ti le ave da mu da la ipon pathin leadership ade ya pathina ga do pathina ga ko ha so
ya sa mi te aku na zo man pathin ko ma chia zo pathin in pian pem thu api tu lai ke se the word of knowledge and pi pathin Israel te puina din chu thu so man pi ten commandment suma pi pu dang ka pi pu I masa pi pu ting rol ting cha elo man cha I masa pi loi pathin Moses nang na mi te hota ta na kai ding ai le I thu hi na mi te na puina de tin pathin thu api tu nei gam su wa leader tam ta hi ji sa boy chu na MLA person pathina ko na thu nei di chula pathina ko na authority kila di chula divine leadership ngai Moses pathin ko ma kamite ka pui the ta poi ta su pathina ka do oi tu nei nam sung vai leader tam ta hin na I boi na ilung kham na wa mi pi mu hoya chi tam na lam kai pau de nisagi pathin to ki mu to chi pathin ko ma ta wa chi I bola tawam ami te pathin pathe bu na dia taw na ka ma nei civilization humility Kineau sa ta pathin ko makineau sa tunin muntila gamtina hausa ho na hausa din mun ke din lam kai nahi island heading chu hausa ho chunga Jisu lam kai lo la boy ding politician nahi ka he politician he jong le chun politician nahi na Jisu na lam kai lo wa le nang min tam ta na kai sit de pastor nang pastor jong le chun baka Yesu Krista hoi ta na juye baka Yesu nang lo he hoi ta ka na sunga lam kai lo wala na boi ding ke yong pastor ka he Yesu Krista sola lam kai lo wala sola mi lam kai na su boi ding ai che so lam kai ho nam pi lam kai ho jong Yesu Krista nang su na lam kai ki lo wala nang mi na kai ho soi la hoi la na lut ding tu ne lam kai di ta sun pi ham dil a good leader leads the people to Jesus Christ lam kai pha chun akai hoi mi te chu mi pi te chu pathin lama akai lu dai pathin lama apui lu dai e chu Jesus Christan wanoli si lang songa bo call all the nations oh si chu unto himself amalama ako wai a Jesus hu hing la ngai sai ta ko wai yesun so bi te ho tunin igam sung wai Jesus Christan as a kalung thim na sa ta to kai he who serve me must follow me ko yong ke la sa pa nga chun kan we zui de azui yong la kholo azui lo kholo ti la masati he azui te ring ti na he so be te a kho he je ye chun kineo sa ke ti pathin lung lai ne so le tu na gam sung wa aboi pen ta emite ku ke te pathin phathe I choi sang the lo na khat hi ipi na mikle sa te be ne Christian leader ka he poi political leader ka he poi hausa ka he poi kaya na tam zo hi ibol thei pe ni kilisa probab bungge chang so to be na de pathini ta se I hate pride and arrogance kilisa ne hoi tho ka the ne de pathini na the ro so lam kai lo hel dis la na lo hel de pathini da the mi khat chi ti lam kai ya to sa da ti che ra pi da aku del tu ne lam kai tam ta ni ho hi pathini tun lo hin te ka ti so ho sia bungge de na le ipi siam cái man cái tuần lâu lắm cái tấm tận là tung độ vậy chứ này, tu này gam sung wang chỉ là hi problem này, who is a leader? Leader đi ta cái gì số phát hiện hỏi ta, lắm cái pas leader này, chỗ ta leader đi ta cái gì số mi pin hàng á, cái gì thổ đi, hả sao nó thổ đi, mi pin thổ đi ở chỗ mà sang ở tiếng Apang đi ngay, confrontable đi ngay, problem faceable đi, Jesus làm cái Jesus Christa, Jesus Christian ama leadership hi venai le so pi te la do de di ma hi pha chom cha khat sunga se yo chi hi lo yong le kalung thim khoi tan ho chu kaun se chole athum na sun phaka Yesu Christain alive mi pi ding a pi aphat mi pi ding a pi pathin thu yong mi pi a ko na la khat sam lo hi ama hi a pi ding a o me tu ni gam su walam ka he le chu igam sung lam kai tam rồi mi pia ko na lai mi pia lo ai ka lo ho kan ita se mai na ho ho la lam kai pha khan in ka hen ama ni ta se mi na pi nom mi pi su pi hin mi pi na ngai sat pi ka lo khan in acp so la Christian leader ki ti mi na ngai sat pi de hin in ei man pi nom pi de poi alakin kadon bu da nei lo litin pi dam yasu Jesus Christa ko na lama sa this is mi pi de he ayi so mi pi da poi mo so Christ model leadership he
Isn't cái họ training các kiểu nào vậy chứ live like Jesus Christ, live like Jesus Christ cái gì nó sát ta ai mai focus cái bol này Jesus Christ mi pui bông puin lang Jesus Christ hin bangin ingin so lại đi na thu na say là speak like Jesus Jesus ta bangin thu say it châu tiếng là act like Jesus Jesus ta bangin na tong it Jesus say lấy phang igam sung ba ibol khel ding so to nên mi pi dấu sen cái có mà request ball hi leader ho challenge na dinga request ball now ATM na dung ja tu nya hi media do ra na bon sunga ka he no ho sang ka he ka ti na hi lo vai tu nin ke yong nang long e bon sa vai pa thi ne hlat san na dong dinga e koi vai le i bol la ji su i zui lo ham tu ni pi bo jong len tao jong le i pi jong le ji su i zui lo vai le i ma sa phat som na ding ka he lo vai tu ni san ge ka experience khat ka he ni sumjong tao ngai poi nei lago hau nei ding tao ngai poi jisu hoi tha i ju ya le mem khat a ding a jong mi hem mai kai ba mi pi a ding a thing set ka hi a yesu pathin ni lam kai kha chu mi pi ngai chat zo si pe thei ding a pathin ni lam kai atun ji a yesun tu ni nang la nang question ke bolin da lam kai na hi the leadership hi mi ho ding a blessing hi na ai lo nang dinga na leadership so nang dinga blessing he mai the mi dinga blessing ai lo la kan lo wai am I a blessing for others ya ken la khat ka sima mi danga dingin phaso mi ni semin pakai chu ka hin lo hi e mi nei phachum pia le hin ni khat ting le chi ding hi ni khat ha san e to ding hi ni khat le ngen the ne tho ding hi ai wangin mi pi dinga phachum na hi ai le jesu thi jong la chun na thi nu jong le na hi na lai de ti hi cái gia đình approva be, itu so kita ho, pathirin pathin abu kan, lam kai na pan hai lawa, Jesus Christa na zui lawai le, lam kai na pan lo phazoi, alu le pastor na pan ham kai po evangelist na ham kai po, na shading tam ta ne het mena so lam kai pha nei jing lawai, ai le pakai Jesus na de pin ta so, kalhat sa pang ding son, kalhat sa khat son, koi ma zui lo de hi ke zui de ti. Doing right thing in the right time. Pakai suna de zui. Til hi abol phan ai bol vai le ki bol jong le ki lom lo mai. Zana khu ke nam se la ki su la ai mul le ki lom se le. Ai ba zana ki wana khu office ka ai chi ki le hi chu hi the. Ai ba ki lom lo hai na. I pian tha ma su i bol yo si ki lom. Yung pian tha lo ba hi min he jong le pam ka ki bol khi la le ki lom ki sa lo. Na pastor khub tong ki tik evangelist khub tong am ne khari bazar aung ngai mai bazar ai ta le film star ho cinema ra kita khaber kha amwa ho ma kang ta ke ya wo pakai ka bel himai pui na koi ma sa no ka bel hello koi ma sa na pho yong hello pisu na hello ha film star ho celebrity ho ka ave na amina ka ave mai me asu pathila ma ke phatlam na nei chi chi chu lagaw mi te sensitive dan su na ki a kai da poi ani khatam tai ti nei he song to kaloi nu tan bazar ka ki chen chi lo ne cha samai ong ho ya hoi na lai toai le ma yong hi thei da lo wai cái coi chế mà hỏi một chế mi họ xây na cái gì ai lên mấy thì cô lo họ sunan đây bớt số anh mua cái là số phân nhiều đàn này nghe không mi phải ra sự kilom luôn cái anh mua phải ra kilom luôn sắp tới tu sel ot couple cái kilo phân luôn cái gì nó mong ngay nó mới hỏi về những ngày romantic yung cái lúc cái kamay su yung mo gin nei tho nhưng mà sao bol đó lo gunda yung cái lúc ấy bằng cái gunda mel pu cái có lúc anh tụi đi đây chứ ai bằng mang cái yung mo lo cái yung cái lo hàng lo su ít đi đây bên đây yung leng cái gì hết đi cái ama yung sa min inunga hết đi thì kin mo jong le
các cái gì mà hiểu về ati lâu rồi ai dù số là cái tai thì số cái này cái cả cái hết na pass cái gì ati đàn cái gì na chứ chơi cái gì nôm right cái gì adi cái gì ba he e biha 1 plus 1 equal to 2 Christian कोई मैथमेटिक्स तब खाला खाली को माले नहीं है अमेरिका चीन यूरोप गमत चियों ची मैथमेटिक्स की खेल लो वही पतिन थांग वन में ना ला इगमो इकबे ना ले मिडी अल्हो मालहोम सु ayo yang bang zakat kana ho committee kolo committee khat somsa kana to na wa bas KUKI LAMKAI ho kana dem wa hi som ai no chi su to la khat bia ki dem lo le ibu ne atwi lo no ma sa wa tham khat kana dem hi open secret igam sum le nam su hi ilung dan na wi su ge aboy ko yam mi ti ai le aching lo ho boy lo we amo ho yong boy lo we a thim lo ho yong boy lo we sun le lo ho yong boy lo we inam suwa boy pen ho hi mi ching ho ho la mai se gel boy pen ho hi reverend ho ki mi na ho tao khom thin tin reverend ho tao khom thin Antichrist hi patata ka khola le reverend ho bench a good his Antichrist hong na tong ti hoi ka ba na la hong na tong ai vin pathin na tong hilo wai phung lam kai ho yong hi phung lam kai hin pathin na tong hilo wai pathin na tong se poi ham itiai le pathin na to khom pi ho hi kits pathin na to khom pi ho se poi ham mi ti ke nai le mi pik tha ho isu hallelujah pathin na ha to ka to sanga pathin ne de hi ipin tha de Bangalore KWS na boi thu ke ha ze ibola moi na ram ke LAMKAI ho bui alulin ho hamti damti ho bui na Chong to organization a chin si a ki hovin bidang ki sele ka het lo de hi tu a he chong to baptist member ka la ka kai lai kum ni kum thum zo tang le hoi lai organization ka chu ga he lai airport atam be se jing hoi lam ka chu ki ding ai aba ta he chong to kam pe de chong to langa abol thri chi chu ki ho wa ta hi Pastor khat a pangding chu Serampur a BD hiding Serampur certificate choi lo chu pastor a pangthe lo de a he a khitele pastor sulal thit cha de hi toy organization ho loi kiluon na hi Bible simlo yo se tha te de go no pastor pangnom yo la pan sa te lo dia tiêu chu how thu sai ki wala lagao dim sa lo la pan sa lo te dim ai chu Serampur certificate anei lo kya ho he na hi ke tam tin KUKI ho he nei lo ke ho he na pachin na ko ho hi number 1 a call to conversion chu Ping tha dinga Krista ta sana hinna nei dinga ki ko evin pathian na tong gun set dinga ki ko nei lo wai ke min di ai se yo la ka di na ka he chu ka di nei ai mi te tu ki to adi ka he lo right with Christ hallelujah Krista to ki tu ngai Jesus ko biteo ya so right thing Kona bolang right thing chu right person in the body. Tai oloi wrong person in right thing a boy ai bui bui yin ai. Ya thi ta ka se chu. Ha? Wrong person ka secretary apo
KWS secretary pan kal se so pe chan pai de ding rom pastor khanin pastor po ale hobung si pastor khanin tu sunga ka china chu khuyong seidang ka te oi pui pi ti hong ka hovin kai mi alhom che ati chu ken nang ji e pathian lo pi na ding ka chi na he ka chu se na hovin kai nom long ki sen ahong ene hi if you are till the right person in right message kapi ami hung he ka kaloi no ni chi na di Bangalore in ki chi thei do mi na ti na sa dan da mo su ken la i ma sami da yong ka mo lo e wa nga sa kaloi no na sa ta na sa wai hallelujah pathian lo pi na da ka se mi he nga sa na di nai missing my event mi how my event mi pun so how my event châu thiên là bộ thế how my event sum la bộ thì nó đi how my event này chứ mi đi là how thiên vật đó này hallelujah pakai mi đi bắt chiên đó kêu thế how đi ngã chứ lâu hay số bị tiêu đó là tu nia trong tất cả cái sự right things should be done in the right time thiên anh đi cái gì apart sa bol đi ngay số bị tiêu hết chân đi apart sa bol hồ sự coi ông thì là mấy cái chuyện thiên anh đi bol đi amo bol kia lâu hay apart sa bol hay thì ít thu biểu rồi à non cái đó khai về tao ayo za juna la zu pathirin tune la ajina se de ta pathin la ga me sa kan se na hata tai kya le tu nai ram su ve tong BD chai lo MTA chai lo doctorate hello inamu wa ki khen na pulu no hi ki ho kai lo piu so ima sa lo ki ho degree ne lo ho kai lo piu so ki to na ding le phat na ding se oi ka ve na le gam sung wa ne la ho loi evangelist ho ki so hallelujah phung thu yong ki se lo nam thu yong ki se lo koi ma ki khen na yong ka se lo ki hom ka se wa le come to Jesus Jesus a hum yo invite ka yu so hom vo pathi ko ki so invite ka mo 19 ka se hello 87 apana tu nai Emilio se invite ka bol he inviting to Christ Krista ko ba ka ko bo se ken ka bol min ji so nei ting le min hil ngai lo bi su chi ka se ji le khon ka nin pastor Sholal ki phat sei nai ga ngai kit de vet ka ki phat sei kai poi ka phat na ka se ka phat na ka sei nam su ka phat na hi to thap phat nei lo ka phat nei Krista so hallelujah I am right kati kam nahi if he am the right person akom ji the right person to come Krista so hallelujah ya so right person kiti pasun if he has a penam tile gospel ke pana to pass hallelujah mi thi de se lilom le pangal le mai le ka ya thu ka se so new le no ne vai ha so Sholal lang hi namo pau jin break na nei pon gari break nei lo da na pa el house break na nei pon namo pa jin me he le pangala na se na ki si the do mangai ka ken khu banga ngol the wa chi na thu ki se ro ya ja the do ngol the tha ka se de hallelujah ya se me le ho ko ma ka se so thil zo se pathina si mehin jo te le tu na mi nai mo ho mi him si mehin Pachina len penen abana mi hema lenin abana thil si mo eta pai ta older lia kan gul ha le me lon ni la nga zoi tau chula nga zoi yu EBC ho missionary Geneva retreat house a training ni hi ka pe missionary yo sen a problem se su ka thu se koi ma sana ngai nom poe ko tribal ki jen mai honi noi seven alo le muslim on noi seven alo le hindu honi noi seven I limbe oi kol to gelo le phading hin koi ma chan accept po a problem na se uso
Isi chuna boy na wam tele hinge. Na boy na say dinga pathin na solo ay boy na. Na boy na say dinga na siwa le chi da yang wen aki solo khat hi vinati. Hallelujah. Kaya tu ni sen ka gospel ka say koi masa ngai tha siam boy koi macha song ni sa boy mole sa boy. Ka si na yo sa mi nei se ne sa ngai se we. Hallelujah pathin thangwa. Ipiyamin nasata exema may hay kadem lo pangal kadem lo ki pana to pa ka se. May hola ka gatya ka se chu. Nung sina ba si yam na kai bra ka. Kilusin hi nasata pamuam ka tile. Kudo di wono do nung sina mo yam pe. Adu di pakhang sing na lay sabi sing mo I love you hay pakanda lay sabi sing na sauri si atsumba wara. Kan kinakasamat sa sununga golang mo. Golang siya si ding to lale o ya lale no pising na basi nung sina siya ay basi long na siya ay ba na dia zum nagi nung siba to phongdong pa ni chumi pakhang sing na chumi kan ti le nung lang ajo kham kha yung gol ho mama na ban kai ko ta wari suk nung ay bisi nang na sida langi si nung ay te nang jugot cha da ba nu pa ta kai mong amo la mo ka khila thing sa bagay zo na si zo la gul bang lung chin pa Bakubang inunemen ti mga hay ta kam ki patwa patin tu kan siya le lilong baptist church wi sa ko na sung pe ngai chu ni thum program hin another 3 days zo mon extend la bol sa chu sum siki chang new lam lem baptist church liu talo mail hon sponsor bol muslim hon sponsor bol new lam len hon sponsor na ba chu me hung tui pa nai chu ei me wa chu ne he chu la patin na tong ni ha bai ne na hop ti Patina tong kiti sugan take down there. Ho sol ki bang jing na. Lakin yung lom leno ko magasin. No ho sol kai pwede. Yesu ne sol hai. Wo sama nigahi bin. Tu ni ahong wala usong igyal. Number 1 ay masapina idi masad ngai. Hallelujah. I have to be right. Korean has become right person. If anyone is in Christ, it is second Korean bunga jang som the siginas. Mi khat su Krista o maile ama su kisim tha. Kona sim tha am chalama kisim tha lo su pakai pathina sim tha. Hallelujah. Hallelujah. Mi kharin ku thi mang se be zoi pu tu akal na thu se hi YouTube ba khoi lam download mor sa hin serin an ne lo ding le na se sa sa hong hi ding mi ho nan chim cha de ti su I chong su patata a hu ki chim ho ai su thong dang nai sa hong ko tho ho ma man gu thi mai ami na se ki so pu ita YouTube ai thuna koi di ngai le na message ami tam tan suma mo hin nang ma ading account ke honin lang hele chun na income hoi di da this is koi sam another Touthang ke ho phu se le business mind ka ne ya ba akitun na phot di ngai le ti su ilai mo ilam kai de lo tun di lui do la lo zu do ho la kho tu pin hi di business mo la ma tu pin hi di it's chu Touthang lo ji chu la ha ka phung ka zu nei lo bi chu min ngai lo na nei tai se ke ni ta ka se zo mo ko ma so la le na se le wang boi nan te pathin thu ase ye jun boi pon te lung kham Bible hin mga busa hi Peter ho som la ni onan se ga tu chen ge kha sei chai lo lai ba hi na or mo yin ka ti am lo ve se long le ke ho thu dan ti ka ti na ya se tu sunga ken por ho ka se so na pastor hi na som khat sumil na LAMKAI hi na sumil som ja ka na nunga hi na conscious hi pan mon responsibility ho conscious loading ai
Kaya Manipur State Secretary kahin. Secretary kahilam nung kagel do jipoi. Gel kham nung kasapone. Government head three secretary ki laji ji humne. Secretary ta ai kar khai pole le wanga commando hon jong de la wi da la I dal na. Kan lo. Kon kanen nakara ai state secretary tin lang ta election tham khat chile wale nom de ka tu ne. Ken ka sen ai kar in pa po ya mi na po ai. Government do na tu ne chan ge ya hin ko ka man lo je jun government ki chan na kan ne. Deu no pol ka chia ge na ina kham so. Sipai ram kan no shi da kya kam kata hai. Ami to ta nong ju respect mun lo so. Ami ho mi to hun her bla na. Victory kya kam kata hai. Kyam kalunga nga asa kam kata hai. ऐसा काम क्या है ऐसा काम मालूम नहीं है बाइबल का विश्वास ये है ऐसा काम बैग खोलो अब आंसर दे तालो से अधी का दोन बुट पा दे ऐसा काम करता है नफा का तो एक टी बना सु नफा तो हम न दिन से लोम लो कि क्लेब दो है सेल आई का नहीं लूपी बैग खोलो नहीं भाई था खोलना तुम्हारा काम देखना मेरा काम है भाई इसलिए तनख्वाह मिलता है ना कहते सही बात है तो खोलो कहता कभी अखोल की जरूरत मोरे लंका जीती लखन चेक हाथ बेसी अंडरवेयर से अमलंगा होगा को अजीब आगा और हो लग अंडरवेयर इन गुड मॉर्निंग kasi non penje piam dile nading mun chu adi a nom dom mun chu di ding le na lai se chunga I ma cha ki cha yam pu pathit ka tang ba Proverbs 28 verse 1 says chula a righteous man is as bold as lion mison di ki ti chu kp ba kai tabanga hangsan hai Manipur lang tu lai contest hang sen pin chu mak hau ki bai chu Sholal tu kinai do ma mai athir ka thang ba chu hang san ta historical fact Manipur pura zero chen chu ken chu pasal ka ti hallelujah amen ku ki te history chu Adi boy ti a stand on bola hong ding nam ke ti so zela be yong le mak chu pathin in right it is hallelujah ai chu history ha hone chu kapute ka tameng lo nga anu ma cha si chu rani gai de liu chu gulwa ha ti ya do neng jong chu ima cha ai boy ai bang abang pha agula wa just British on sipa andaman wa zela anhet freedom fighter hot ahet ama no wang phanaya ma wa ngai pun freedom fighter ho unna amang khaya so adi lo nu yong di lo he chu ne thya ka se chu abang phatna chu freedom fighter ho thakha a zela khet je chu e ho yong he tu ne mi di long ta he long le han Krista nau khai le pathin mi di ana simpa se to atopi chu hi se mi di pa chun na am to teng le ama chun alive a adi zeng ku an bo lai se pathin ta egam sum wa pathin na tong karbar thim ta tam paka yesu menin kalia khabun I chopi ken ka do he yesu mena na zo le yesu sum chot akila ade na nunga on tu lai la sa chu gospel tu lai yo ngai yong hoi ta zu thei ta nu mei ki zo I dem wa ta a o zu ta ma ta te kana western world khon western country ho kon sar khana bolwa I pem ka chu thana bolwa le gam khan vai se hu na di na bolwa e cha e ho lo che ya di ga ki ba pakai minin oye pu kakeset ni so pi da
pakai mina keset izuding le keset jo pakaya hi ngai chu elo ha di na ha pakaya jo pakaya de bo ngai chu hallelujah pakai minen lung setan kan kam ni so pi Jesus no chi ve le na di ya adhar ka naman ubani ham kita Jesus adhar ka da ba imal gam ta na maso license pigun se na hung hello pecho ten commandment na number 1 na hui pem do not misuse my name pathina se so kamen he kle na men mo yo ve pecho pathinin kei min jong hi mi kon khanen bunia na ni so phasu phamolo pe jai ba nga amin nei pan ban kinelwa anei lohon kei mina sa ni do mai so Sandila prawon kiti lam kahu kanai kan ko teu kan ko ho to tho khani ga chin tin oza sulal khang bara ti lam yam ho sun pathin tu sa ka chi jing ji at he wa lo so hi kari kham da gani e khoi gi yam bani ne e khoi gi mi bum bani ti so ko mi ta ba ka gel we ti so khang na bara ti la ka u pa he ti ki chu mai cha a chalin ta kha tha pi so Yesu min ai ki je mola bana Yesu se yu ho mina hong ki jim ki chu to ai si ka su pi pa achal lin ta ne pa hi ama chun hi he na re ta ke na ma ka het lo a to thang hin chu hin na re ta yong le to thang long si chu ka het hi di lo chu ka het ho bi chun na le kho ka sa lo na be ma ei het pa chun na sa nu mo ka sa hai su di nam ka se ha tu na yi sui nei dan yi sui het dan we le lam chang na ding in chen na ding ki do do na ding dam the na ding be ma yi su hi imin pha ban hi kha le wang sita hi be ka ti chu ke hallelujah mi ko ha the one who is in Christ Christa umpati chu to he song hi sola lam pha na mi osen pastor nu mo ti chu pathin thua sei le la pastor kai lai sau ham tu chu ngai ai poi ka loi mi kan pui thei da ka na phat da nu chu ticket nan la je mu chu ki pa ta na la wa nu wo kai pon ma na la wa ka he na ai lang pa sa ka pui pa Bangalore kan pui lum pula phai je nga ti chu ka khinet na hi chu amama Bangalore te henai ta yong ene ngai lu thau ji wa chu ipi mo na ban kana lo palor pu wa asanga sana chem le kan nei pi flight ka na ding ji pi yong CBS eta aba ke chun anaka oven sum ka le thau thau de chu ka ti chu chu thu or sei tau tin le yong ki le tam da pakai kina ko ngahin asum jong su naman ho jong le pakai sum hi thau thau ai ya lokta project ma ka sum hol ta bang so lokta project a ka chi kan aya pu sumi za na de hamata no sum ka thu me again pakain lokta project a asum koi chu ala sa pa solaran sola aman angai che tai ti ain solahin no sumai poi pakai sumai Psalm 24 verse 1 para bra katila payo za leila wa sunga thila dim set abon sa pakaya inestim dawam te hinge ti ya sa sumla ong kai katila amo oi punan wa upai lo he ipipiyo le church organization khatai ji chun committee to nge ti no committee to ngai poi ama he katila cha chairman pas ma hoi so pi tho se wa e khoi sum nam na moi in ti do yu ti abo da no mai so na ya che he so yi bo la bang pham cha solal ji ye ji so solala um pha na so
Sholal chanjo se sama samai chu ya he song na wang phat ki he in ka ti men Bible ka sima theology bola ana pastor ki sim do pastor ka ya hi na ilong ordination noi ta sa ta amoi nangin very simple way ya by lam khen sa Sholal zia dinga amen na tila direct promotion pastor ni ka ai na ho ma khoi bi ho lam ti ki hol ma sa lo so pastor no lo ha ti ki no me hol nin bai dan hi na sa hi chu na tu sunga senapatiya su pastor ni me ho seminar in ko wa na ko te mi som thum senapati taw na church sum zo se pastor ho so no me ho so seminar ka ga bol pi ala ma ho lo is hong vin tin seminar ka bol na ka se so pastor hoi ke moi ching a hin no pastor no me hoi ke moi ching pa ching dai be ka til asu za du e kui su ta ta di ti su ka sa ka hi ve so ta mo ta na za kha lo ye ka si pi ne su la ka ti pa no me ho su a ji te wa su mi lo ka nu hang lai ji su o sa nang di tu nga le ta na koi gi nu pa na si gum ba khang da bra tu a he mo mo he kyo pastor isa su pata na chin gi ve ka ti su na lo ma tu lai pastor ai ka ba na kel ngui chin lo pha na wa kel ngui ho zon pastor ho chin u ta ta se ni hoi ta thua se ma nuk lut ta se le kel ngui na pin tha tu bo chi pa a tu se a hin he mama tu in ka se chu khat ve a se ta lo ha amana se ba go that thut na sa lo ha isi si pam ta kel ngoi ching pa loi kel ngoi hon a chin hi ta su ne tha ka se chu adi ta Bible la hi kel ngoi ching pa hi kel ngoi sim len pa ji sun hoi ta chin hoi chu hallelujah devil la pa hu kel ngoi ching ya kel ngoi ching pa hu pathi ni kin chu ko te the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Na, pakai si kel ngui chinai se. Na ko tu ke do lai ba si Bible cha no pi ho na pai ha su kel se la mai chang hong kin ko la pakai si kel ngui chinai chin pai. Ai la ke tui la nga ka chi su ga lai ha. Tui la nga sa tam so na bai ha su the Lord is my shepherd. Aki pa na sai chen ko bai ha ji ung se. Mai chang kin po si Bible cha ko si ko le se. Ken hita ka se chu pathi na mo lai poi kel ngoi sina na sin na dinga sa akel ngoi ni hi ma sat ngai ka ti hallelujah e ho mai ho ya kel ngoi sina i chin dam vo cha china chin loi bom sina chin loi ui chal china chin loi zom chal china chin loi i fiera i na chu ta ki tu to ai chin su pathi na lo cái vang nôm cái啥子，那cái是给了我是那一斤卡，给买了三包，第了个他什么路背了个为好隆咚说，你我们来干来呀？基本无把看你弄看比说，说了，那多了不了，哎呀嘛说嘛看那比给木hin sang说嘛让那sang pun。nak mansa dan van leng na leng ki in ai mam state secretary dong hoi tre na chi chu ke general secretary pa sa ma general secretary ka van leng na ka leng ka sei boy ji zo no di si tu like cloud ki su poi weather ki su boy chu ting le communication ki su boy ba so landslide ji na tu da hin ya van leng ka kong le thei lo we nei phal pim ka ti khoi sumwa ki pu to de ta ken he nge na no po bole sumzo patire solen patirin ki pu do nan de ka uni chan gai patin za la he ken wa leng len na wan leng chi na traveling ki ti hoi ai ma yong reimburse ka bolo sa ye su patin mi te hiza ne na bo chi ka patin na bol sa hallelujah patin tang wa tu chunga no jong ki pa ta na bolo chula na ichi ta bong chu ya mi hoi lung dong su pastor Sholal wang tha sam poi this twa len min thang ong ding pa yang thaga wa ka sai cha mo mo ga ne ka
aman zong atam zwa hi aboi no ho ke e dong ji ima cha kai lo he na lo mo sa na sa mo pala sila mon bi di che ka he lo am tir la bang chun bi di ho sim hoi kai ka dok so theory la ma so na aba Christian in boy theory e bone so bit practical starting with Christ Yesu Christa to kipat hom ti nai ya itu nya apa jana to di se masang wai na life hi na journey hi Christa to nakipat hom lo wai le ho ya nakipat mamun judi ta lo wai hallelujah kon khana jinei lo ki pan lo wai kon khacha kumalin phana baptize no bo lo wai chuku pukri tu yam po wai lo baptize ki bo the ichu water baptism loy baptism cow baptism gitu ya tu yang po wala ke solut yang pa khu cow baptism piggery farm baptism na so si ke bolte hai amara baptize ni ta su pa believers baptism hai Krista ta sana hinna ne Krista ka umta ti ho chu alive fellows Krista na tha ka lu Krista to chi kho mai hallelujah tu sumana ulo na ju chu he is journey wi the Christian journey wa ang ki panam ke ni ka do ne my life has been started with Jesus Christ hallelujah who conquered sin and death rose again on the third day with me Krista to third day thong khoma takhet chit ni ai tu ni san ki ai kalungan he pune as Jesus I know them I'm a right person ya se Bangalore ten tunia speaker khana nei ko hi ka ki phat lam lo bai keilam ki sun helo ben na hello ha keilam ki sun ai bon pastor Sholal he hagaba Krista ume amai pakai Touthang sangka de tia nei ko nau sun ka ke pat lampoi pathenin pathen abo hen ye chun masata in di masa isate yong hi patake sa training ipi dong ad masat de izi no i phoding yong le ad masat ngai no me ho yong na yi pa na su di no male nang di masa wa midi chu ko ya Krista a ho za di hallelujah mi khan hoi lai organization na mo mai bu hoi lai denomination na mam ke denomination na kampu alo hoi lai organization na kampu hoi la mo di chu ken Yesu ko chu hallelujah na di ma hoi pe Yesu Catholic ông mai lo Baptist ông mai lo Evangelical ông mai i cho sai ho ni fu do sim thu me nei mi si mai dang ministry za min ki sa yo mi mi min sai bana ko na ki min sam lo wai hallelujah ale bana ko na ki min sa so ko ham tele Christian nahi hallelujah pathen tham ba Christian so ko ham tele the one who is in Christ ki hallelujah tu nên hết điều Christ chân cái khu ý hệ đầu rồi na Christ và nó khu I-A-N ý cho khu Christian ý chú ai là I-A-N pa khu ý la đồ á ai lô là Christ khu ý la đồ ai là Ian khu quay hả này nó mà Ian Mr. Ian Miss Ian Mrs. Ian why must I know hallelujah that mean secretary này mấy thế pastor reverend most reverend này mấy thế ấy ai ông na hinna so Krista ila lo ai le full meaning ông lo vậy thu chân hình lo vậy hallelujah tu nên noa gol ho so het ngai nu lap binu mi pan het ngai ke ai Krista so ông lo vậy le I cannot be called right person. Midi chu ka hi the lo wai. Je chui ki pat na diu tu sum ke. Na nok na vem. Na nok vai le ki ho the diu. No nei bor sa go na vai le ki ma khen di. La.
มีขัดเนี่ยทุเสียอีโควินจินพวกมุสลิมที่ปังแต่ไอ้ปูทุสุนบอลดานิ่งทำขัดน่ะสี่ปีกันตินูปีหอยตานะบอลดิ้งกูลังหอยตานะบอลดิ้งอุปลหอสี่สิบคนนั่นหาทำไงเวะตัวไอ้ปูนั่นยืนที่ไหนเก็บบอลลูเกี่ยก็หงฮีนอเดย์ดีบอลดาก็หงโลเกี่ยดีบอลดาก็หงโลปัทยีนินบอลเล่นดีบอลดาก็หงนั่นลุงตะกี้ตัวลงไม่เท่นุ่มไม่ขันหินนะจีป้าบอลสักยังไงไหนก็อีพี่ยามเดลกัทุสิเฮเวนนั่นกิมเนสสักด้านสุดไอ้ผู้โซลาร์กันมีผู้อันบอลสักโลละอันตั้งอาซูปนแดดไอ้ก็ใส่ไม้สามันลุยตัวเกี่ยวนั่นลูกว่าอาศัยงามลูกโซ่เสียสุเกี่ยวอาคุลเปียกิสุงามันนกตัวมันเสียตาสุไอ้ผู้เกี่ยวหลักเสียจะเกี่ยวก็ไม่ท้ายละโซ่ได้กันมีคนเกลเลยอาเจียมนายที่ได้คือจีกันได้ลงนั่นโซ่ได้อร่อยปากกับละไม้สันเจพอเวลาขัดวิชากายมองไม่สามีเลยละมาว่ามังสันชาเตลฮิลิงเติบหัวลอยปูใจสุดละจานที่เกี่ยวกับการนั่นสันอาศัยละกิมเน่ด่านที่เกี่ยวกับสันกัติมุลกีอาศัยใจโซพินุน่ะใส่ใจตามกัติเลยเฮียโอ้ยปุยจันทร์ช่วยตามเต้นั่งเงินลงไงครบมินาทียอมกำดินตัวกันสินาจีป้าเอฟบาเล่เกี่ยจีเลยสุนกัทธาดินเลยชาวอาจีป้าส่งรีไฟล์กันจ้ะนั่นใส่ข้าวมอส่งไปอะไรนั่งส่งสุดมินพอวินนาจีพอวินนักไก่ป่วยที่สุนักไก่ลูกมัวที่ว่าอยากแค่ไก่ดำอันนี้มาพัตตาไก่สุดละอีที่มาไก่น่ะสกัยกับไก่ดำอามาบ้านเราสกัยถนนนะอะ problem soal itu kan nak le pasal pa problem lo menu problem ipiam din ahobin kai hak na ziyade ataw hak na ziyade ama bol thina to ziyade su ya su wrong person right person ka teaching na pi the voice sometime na lo ha hola ikala gaw sa do naผมยอนอันบอลกินเดย์บอลกินดิบจะไอ้ส่วนน่ะมีเวทดิ้งอ่ะสองปฏิญเวทดิ้งอ่ะนั่นดินมุนีนั่น ground นั่น standing ground นั่นจิตไนส์ยาสุคริสต์ไฮ hallelujah until unless you are in Christ ปฏิญนั่นต้องเดี๋ยวปฏิญนั่งเอลบส์ปฏิญลุงให้ส่งเดี๋ยวปฏิญนั่งเดี๋ยว expect ลบส์ปฏิญลุงตู้ดิ้งอ่ะqualified เนี่ยลูกปะทีนลุงฮีอินดิกรีนตัวลูกพิจูก็สิ่งที่จินตาเบงกลอรีบาบุยฮัมดิลไบเบิลทีมหัวใจบุยฮัมทีดัมทีหัวเอ็งเขาจะด็อกเตอร์กันอิสมีตุเกี่ยวเอตโลดิ้งทีนะอิสเอลัมมังลูน่าหัวเอ็งไม่พายอภัยจะตูเจนแกหิงหิงนั่นแหละว่าก็เวลาอีมิสุงไงก็ด็อกเตอร์ก็ MTS ก็ดีกรีสังไปเจ้าเวลาสุนนู้นงานไม่ไทยหัวดิ้งยังเต้างัดสัตว์ลงงัน that is not ministry ตุยกิติฮิเวลาสุนถ้าเขาตะกิเตกัสตุยกิติอันนิมลังอดัลสุเฮล่าตุยมูลังอาการน้ำมูข้าเว้ยฮะasang lai an hol tàu nó mua phép iam tia tui mua là kal thi nó mua po là kabil tia ni ka al ha kamin rong su la aku na su lot ka ti ka ki khel this impossible pathin in he ding su
media koi ho he koi ho ha amadi ki sahoi poi pha ki sahoi poni pathin midi Israel te khangla ya midi lo pe midi pe na ke ngai tu sa Pharisee soi ei mila tu la apum pen sa Pharisees dan su son apum penis atau muna gacibo kalunggap tak masakit tu no gacibo hobong kita oleh kalung hai mimin dan kala oleh kalung hai ina bawa kisah ke baca tepung gacibo so dan tu dia mau itu lah Pharisee Patian bahasa loma Pakistan ken no mei la ka vet ngam lo no mei khat no mas no mei ki hoi sa wang ka vet ngam lo a hoi wang ka vet no mas pastor kai wang a hoi wang ka vet no na mas ka bi he som to ba ya ra ka si ron la mei lai no nga kha so hoi mo suruma thilan vet le le ken ama sa chu thil ka vet na ama kan mo fa da thil mo mong vet no hoi ka sa ima sa se lo za hoi chu ki vet no ma ahoi zu pathin chim zu la akavat je ama kilit sat na tiom lo aba he song lu mo sa ipine le na mata ken la nga sang khol khol ko ai wa kan do me ho mi detective sa la ma do thau bai pastor no mi ni nei chu la ka ta ahoi ki be no mo chu ai ma ngamen avet ngam lo su kam ju aki hoi sa ai I Christian in ko yung hingkap na ile modified di bol kamera tu akipat sa akitamta aki hoi sa akitamta akil hagaw mi sa tamta so na situ patina de pune patina na de pen ta so pole na ispisam I was found in Christ the Philippia I was found in Christ patinin ke hi huyai muam found me in the righteous person vanoya bidi lo yo se di sa ni ma pathina good pa ho chu ni ji chu pathinin nang la ke imun chu found in Christ college lo pe university lo pe ina to na mo lo pe Jesus Christ a amen hallelujah Paul jang ko vela chu pathin do wa pan lai ta Jesus Christ a pathina ma lai chu hallelujah Pathin tak buat men na Dina For example tu ni ai na san mu khat su mi sunga na phung khat su na ga mu ting le isi mi te su na lung se so ke chu la ela te ka ka ne ke hau ki mo tu pa kai ka nu hau ki mai ja i that nom tam ta gi tha the lo so la ko mo pen in a hol la tu pai bo ve hoi ki lo bai bo ve chai ki su cha sai bo su me i pin nu ki su je as a bol the te phunga ko na hun ki khai tha ki ja chu ta salama chi ki hoi je chu hita nga cha pathine mi him kha chu Krista amwai le chon pathin chu out of 100 la 100 chu pathin lung thai ne jing chu hallelujah ilai chi ki patna di wahi hallelujah ya tu na kasi no ilai ki say right thing should be done in the right time pad sa apakat bol na ding atun tu na kino na address ka bol nom so the right person Krista akipanute hallelujah amen Krista akipanute phung thua akipan na di wai poi nam thong akipan na di wai poi hallelujah how le vai ki pan na de vai poi amen bol thil lo yo sumi aki bang poi di na ichi ki pan na de vai poi kita ko bete i pa ki pan ha nama lo nia ki pan su ai wanga pathini piaman panama tile Jesus Christa amat pathini I will make you fishers of men tisu aman nga hola ngaman lo hallelujah Jesus Peter mana Peter ina kuwa asaya anu na Peter mat panasu ngayo ngamat sula hallelujah
tu nai nam sung boy na chi sum siki tham sa khadi choyal hobin ki thung jong thalo ta na bang phau Bangalore ho sum boy pi ho da salam khan tong na boy pi ho so fellowship hul zo lo this ke boy pi ho ABC jong hi KUKI te kina na dinga kisi mi lo bis ABC ho ta tu hun sen dinga an bul do hilo bis yelama kyong ti la su ti solal ka tis ala ti mi yo si confuse isu putia ho ke banga hi ti group tam su ter sing ter gum ter la ka tinam pha na hi mi yo se conference ba se ba abbreviation si thei ta he ta thing se na solar to thang kan tis ato thang su ka dei hilo bis mi yo si longop gai na pas itabang ti ham ti pa se he thei na dinga so itabang ti he ti na dinga so kan gol ha ela ipia shoi hum thu pi ham tele ikino na ho hi ka na le I he na ichi na ipil na ho I choi ni ke na sa chu si Bangalore railway station na ka hun hut masat pi nai kola sa na sang ka no shi ta hong in by the way where did you come from I came from God no shi ta ho ya so mingol hi sa nan that I came from God why I told you brother I came from God Japana was a man who is by hope it by normal person. A normal pan, normal tattoo as a normal was also. Netea, a normal way. Gangta ki Canadian agenda white. Normal way. I came from God. Cut in Munjidi, so me him get it, but he not keep on. Hallelujah. Your origin Uchu, how keep on hello. Touthang payong hello origin tang thung thu hoi tai sei di vai le ken ka sei eden hunai to diu adam chairman founding EV recording secretary apong lul mayong nom te te di adam asim lo zo mo zo so po ba sim theo ba jin noi kan nui si na ka no mo mi se 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 zo mo Yo I tell you in Kailo. I wagon me say Bible in a say to say. Me, we uncle name it yas, no she died of Ken Patina upon Kai. Paki Padi dancing one come up. Hallelujah. Hey, Adina see it is hallelujah. Elohim. And then well too. This I am going to God, gentlemen. To I will enjoy and see him tell him you be ham dili ham hoilam ka zon dia zuke I'm going to God adia this nano na da ping thalo zutuna izu no hipati na is hale hoilang izu no chupi ta na izu no supreme court sang na sazo izu no dunin leila man na sung thu ke ta ni ko khating le na pin tha lawang na wang pa na sung thu ke tan lo din na pin tha lo wa na te su pati ni na sung thu tan ni ngare di sai hallelujah yesun tu ni zan tha na introduction ta banga ka se nom pen adi bolta te ti ka thano me sine khodom te na tao sin be se la bang dop da adi bolta te pastor evangelist bu adi bolta te ti nom jo sine khodom adi bolta let us do right thing Paul kana say ko na rombong sa giya adi su ko bolte mo boy this apa su bolding adi su bolding ka titing le si na su ko kom nai sa na ngin aphalam pa bolwin asilam su ko boldi ta this ipiram ton sen kun masarani zamana pui zona ama hatta kinai to ba so sin na sata ano pui cho ala le lam ko simla tuna lai so chai lo bizu Patin thang wa nam hu hing pu Yesu Krista wang na ti ta so hallelujah patin thang wa men ti ta so
ipakai Yesu Krista wangin pathin ka thang pa entita so hallelujah amul la nga sei khoi le aphlong ji ma chun ka chon ji ati chu apapa bol le men aslam ji ma chun ka chon ji Yesu kai kai koi ka ya ong chon se chun swai ma nai bol sai bo ati chu ya igam sunga nam lam kai ka he boy minister kai boy milin milaro ka na la tam zo hi su e bo chu ken tu chunga chu king kin ho ko ma ka su na pakai pa dam dam na birin na that do ta ka ni le zo pakai pa chu chi vilam chi thu hi na pu pa na setting se na pa judaisca.com ma chi thu hi ka pulu vir ka ti ama yung sum su pakai sa ya bui duna ina mo za sa nom dan economical crisis ti vai ho su kani le hi nga awali ptd tamni hotam ta lung kham su i kapu kapate khanga pa na kani le bolu te kani le bolu za ne le cha ding nei lo te yong ki lo mi hat te yong ki ha sakap thim te ki ha metuya ki wa te tang kholona wai o cha chu ke ka pa sang si ai jang sil sob ko la ko ka chu tang khol hoin balan pu wa ka pan saphe to a he ji chu e chu be te hon isa dan dan sakap thim mi hang san te khutlam jang te a he nu chu ke kan yau lai ka puti ho ka pati hon zu che ma vai zu che wa ala sa yong zu vai tang min zu kham jong lekin lo lai chu zu kham ta hung ki ngai lu pen be chu ti le zu kham tieng le la hin sa ve to ki ngai lu na la chu lung kham puti nang sen go ngai nu pi sin phung le cham thu yong se lo pi hingi lung kham lung gim zo bong dao de all in om se here to akil hang lao chu kinao no ka pa na se chu ka som le ngvin nunga khat kalai la novin ka som le na nu chu kalai la novin pasal langkhan pasal somchang langkhan al pasal somchang he ta kiki ola kilum he ti chu ai wanga hichilai chun no me naw bob long ke hello zol ga yong ke hello he ti chu ne thea hita banga morality sanctity nei te mi ki tup te chu velo chun tu ne he chen zong ki chen du da talo I society I social life ho yemi bet na le la din sia sei di talo wai chu ke yong ka sei khop ta chu a sei pa la tang lo a bol ho la tang lo hai chu ya chu tu ni let us start with right man midi pa to ki pan khom ta ti tu ni zan tha na keynote address ta ma ka hun se hin tin athinin athi won lang jing lam ting le ya su wrong time ma right thing bol lo te hi diu ka de ne amen ka hin khwa ka ki pa na khat sing ka te ke hi chini sa beng tha kai ECA langa pastor hun jangam thu seina tui vi jam ki ti MLA si pute kwa ka ka pin tha aphan sa Yesu Krista ka nikim hallelujah chole aphat sa pathenin ka kang dona pana evangelist na hin to sai desu ka hin khu ka testimony ta banga tu nia nei ko ngal ta yo tu testimonial message ta banga ka se I did in the right time na phan sign kana ping tha ni hallelujah kapin tha pana tu ni jan ga ai lagawa kisumo lo hela kamasanga datzuya kadal jengsu kapha lo zu pathe nei ke thopi nante mithin pol hinung son lo hela ke kisumo lo hela thina chang ge hela pathin la cha kha thina kisumo lo hela ki chai kadale he chu chu ke leise na mi ching mi thi mo ka be boy leise na hau phe jong ka hau lo me na ka se boy ko cha boy ke karbar kana bol go dai how din kana de
อิปจินัมดีเลยมีไว้จะหอยมีนันวิสีกันปุนันยาเฮสูงมันดำกันปุปนัยตายโน้เฮ็ดที่ดิ้งMLAเฮาคุเล็ดกูเกียดิ้งสุกสปอร์ตร์กันอามันกอลงไงโซล่าสูงสุดกันกับปูดอามันปูดสูงมันดำกับหุ่นกีวีเป็นจึงกูทำดงสักฮาวิกันปูมันสูสิลายาสู1987เวลา88เวลาที่ต่างกันชิเวลาสังสกีจุไม่ไม่รู้ไปสังสกีกี่ปามานาอินปีอะลูกขับโนยาสังสกีกันกูจะอ่านเข้ามาแค่ใกล้มุดเทลงไปจ้าก็เปลี่ยนท่าสบายตาจ้าสุนกิติอินเอติงเลยอิสุมเห็นนวมตาอิโซลงาสะทีปุยที่สุกันมวยเนี่ยที่ตาว่าก็สิ money cannot give me rest สุนเองก็ต้องมาสะปุยไอ้ที่สุสังสกีโกลันลายาลูกขับโนยังกี่ปุยกี่ที่สุอิมุนนัทเทลงข้าสารเกี่ยเฮาดิ้งกันเกี่ยลาปนาเขาใกล้มุนเทตาจ้าปนาจูกบางพระอาที่หอสู้พิหอมาตุทั้งหัวฟันเอเฮบลาสังสกีจูการบาร์ขนาดดิ้งมีขัดตัวที่หัวปีดิ้งตาสังสกีจูกับปีจิงก้ากับปีจูเนี่ยลังอาหุงตะโลอับตะขัดกังอาหุงตะโลจำขัดจูอามาเฮอลิมาลายงกิมบัตจำขัดจูอาจูเป็นอามัน police service นี่กิมมุตาสอาจารย์จูเกียร์สบายตามันสักกี่โจดานตามีขัดบางหอยตากระตุนโตนะสาธุกันฮาเลลูยาอันนี้เนี่ยจู่ๆ practical experience อันนี้เนี่ย experience Ecclesiastes Bible kasi mako na Solomon ko bang ahowa at sa ina a finishing testimony ko vanity vanity panabezi hallelujah ay le mana se jula ko ham lungmong la lamong nga ba nuli si chunga ke pa ta lungoi ta hin ho su aman adi khatamu do adi si pi ha Ecclesiastes chapter 2:24 a we ha nom sa da ke pa ta hin fo ma nga chu ti chu pakai lung le ho bo e ti ta chu amen hello ha pakai lung le ho pasal ho nahin kon itamang kya bo ne jinu lung toi be ta pakai su lung to be ba it no me lung to ke ji zu na thi to ka na bol kha ho kishim lo din na bol khil za za ki na shi no me ho dai be to khat sa positive un lo so negative cha record hoi ta bo ikise na now sini nei kuma nei bol na number 1 Bangalore is in barai ho lai nei ho na am dan se ka ti na Loha, only negative are recorded. Ya so pasal kanin no may lungto din ko yung ko hi nakan po ni zolo de hi. Pasal hi lung se nom ta. Tu lai manipulang no me ona se jula. Pasal hi Bible na lubu hai tis. Ai wanga chu jan pulang no me kon lubu chu asanga ke pe pe angong hin pe. Am dan zo pasal ki pe ho si ajinu na pe ti nei so Bangalore langen vele hung ki to he ho so na so la pasal ki to pi sale bangan no me ho driver ki kit so hello ha driver na panding ai banga so na ha to jong le na ki ho se no to jong le na ki si ding phule lo ba bere na ba litra na mo ka ti itikari kumiti san to ta oi ta nai ti the mo ha te lai Jauh tu, icar tu pasal oni bol thewa tang ampoi, luyo luhan loading tibia gari dala a, icang akeh ngaji cahai. Jauh tu lama nak kitol thiam velin lah, kitol thilu le phone anan go tau. Ipina gay tu ay tasu, ni mo dah thaji. Gang tan hung tilen lang nagari hung kitol. Kang ahi. Hati le pasal pas upaya lo ayo ju nakile lo la gari ju bayara da ha ithelo ai ja naluhan kana na bol thu nakile tho di amana zo tho ya hesana si sa pana revelation chan ki ai pasal alo ne ji hello kan hi thilai lo ke ai nei pi zo lo
yo pastor ni in ne bijo khatza kyum lo ken satan yong ka ki za lo athin za la kaw sho yong he pastor Sholal masang ai ma zai lo pyu doi je mo ma zai me lo yong doi zo yo challenge ka bola lo ne je lo na koi ki mantra du tharo yeng se tharo surrender bol chu hallelujah kaina doya ki bola Sisa doctor en lo na je hello yong kainan puya ta na very simple prayer Yesu mina ima cha lo bu immediately damai kau sin pe ho ban khu adam bai zo oi he ho sang chilo na he na ya aba no me pasal ho dinga thi jan ge zo lo di khak mas no me ho oi ma cha le shi zu idan ho na pana ipa o ma sa pe zo adam hi inu wina na chai do sai ya hi uni sang ge ya hi elam sailas pasal oi pen nga hi izite finger ai ta ki pe bo zo tu ne la na sai ya ji cho to sai ngai lo adam na si chu phana cho chu si kho nga ya ya no me oi van gama ki hormone te ka ti sa van gama ki hormone din lai no me ho to women society to farisai ho to dan thu sun ho to sadukai ho so van gama ki hormone Bible la saratai lo na aziba pakai ti kasim do ki ke ram thi ka khol tho Genesis sa ko sara kasim do abana kha chan pakai ti u ta lo e ho kham chan ku ki ho to la bang phana ging go thi pa na se di ila ma ne me hiu vintin pai lam kha da kai tho tho on em tam si dung le hoi lam khan ai zo tho ta la vo di ti la la no me vo ki than ti ong ki ngap chak ki ai si ki se ho he paten janan te ta kaloi nu kan ki pui cho ma yong paten lung sin da pin tha na ni khat la ta na aba ging mo he to kaloi nu i phatau na ai chu ma sing so noi na nem chi na Hewa pun ki hui da ba ko e hui chu ka nga su na na ai la yu se hui bi tho pati ni bon za de tu pati bu han lang akipat ne ya chu tam kha dong su ke ma kai mu su petai ya su ka tu se yong su sai cha bai de yam ta sei loading be ke sei la oi pu ai mut so ji atai wing su ke busy vetin la jing mon ni chan in sai utin patin pathe bu untin jinglam ting la thanum ta ai ke man dinu no na thanum vai le ji lo len jing tu su ga king kin ka ti su ka lo len le so yi su mi thanum val na akipana su tum no ong lo ye ho zo ai ba mun dang hi akichai ni khulun kim hi ji chu no bengalore ong ka kin mo khan he sunday ni la khulun kim moi to na na hol na na thi di de yong tho ke chan hin sai u tin pathin na bong sa de phathi bo la tam som sa ne ka te na bi pe la opakai ne lung sin na zala tu ni zan phan hoi ta te ho mang sai the ne koi ji na kom ke pa thu le se ne hi tu ni ki ti hi pakai ni kholopi ni khoman tam ahi
Aye cetuni him gun program ay punang magun program ay. Kayong tuni tarik gate evening ay. Bangalore ding ka hiti kanamang mat zong ay po nang manay gut na hibo be. Tuay ka hong zong patit kin ka say gut zong om di po nang inay gut mga nay pwedeng su kataasan ay. Hidong ay hizingin tuay yung hizing ding ay. Hizun pa kaya hong zo si zong hen. Hagaw lam til minamulo til. Jung lam patay po na lin tak ngay sa akinep na niya hong jit at hibin. Akinep na sang nga sang zo anang ini pwede uhi ka hen kipatukan sa inahi. Laupin na lang mahong sangin pagkay. Joy na lang mahong sangin. Suna hipet za ti right time ipi ke hohet ina dingin ne hello. Tiêu tiếng lệ quay man na to thế long na ding thì mi tam ta hen chil pa hen pa da hung di lo tiếng là vol de ke kuzi pa ka pat ka nei pet sao pat ki zen pet sa he pat ke sa ki hon ka ki so wa hinna ka nei wa dam pi na ka nei wa ta sa la lagawa phat thi pu na tam ta ka don naw program hi sa te in tia wo pa thin thing chung nu ha chung na ko ma thung na le thul kan ne ya ka taw na lung se ta in ka pakai Jesu Christ amen in the san pe amen.